Ini perang dulu kan. Ka Sorkar Assam kala kendang naphang ya kispa tali kidukan bat kiyeng kisam ki balate bean hakajaka PWD ki badan hak yang Assam kata na do jorobat ter syadu bernihan kani kajing syak kendang naphang jong kidukan bat yeng ki balasna bean hakijaka Sorkar kala sedang hakasan tarik nailur haki baki bor ka Sorkar Assam hakajingdan lang ki magistrate ki he pulet bat ki CRPF kilara daka kali pu shilum ban kendang ya kidukan bat kiyeng kisam Uringku deka nakasnong katlay mer syakalyang Assam ulay ro yak Sorkar Assam kebalanut bensim ya kate kasin jam ban kendang naphang ya kite kedukan bat kiyeng kibala syute bean hasilenter kasurok na jorbat syadu bernihan ula ongru ba kite kedukan bat kiyeng ithu ithau syu ba kite jongno bat ha kaju ru kapor ba ki break basyong basa ha kite jaka tip syu ba kite ki ban nakano ka jaka na lor kata ula ongru bagi dan kiriu shim kabu ki bela julet lumpisa na kinong syong dukan ha kiti ki jaka ka Sorkar ha ke bagi julum pisa ha ke dor sampa wadu arspa tingka ka waipa ka wai ke dukan ha kerteng ka Sorkar Assam अब का जो पानी का समस्या है वो समस्या का एक ही मतलब हल था ये जो नाला था वो नाला साफ करना चाहिए था आज से कम 7 साल 8 साल पहले से ही जोराबाद का जो पानी का समस्या है ये समस्या के लिए सब लोग आवाज उठा रहा है कि ये पानी का जो समस्या है ये समस्या का हल चाहिए क्योंकि एक बार जो बारिश देता है आधा घंटा 1 घंटा बारिश के लिए आपका 3-4 घंटा रास्ता ब्लॉक हो जाता है लेकिन ये मतलब जो पुलिस है या हम लोग का गवर्नमेंट है वो लोग कोई मतलब व्यवस्था नहीं लिया था लेकिन आज जो गवर्नमेंट व्यवस्था लिया है जो मतलब PWD का माटी में जो लोग मतलब इलीगली बैठा हुआ था उन लोग का सब तोड़ के जो नाला था वो नाला क्लीन कर दिया है इसलिए हम लोग का प्रशासन या गवर्नमेंट को हम लोग धन्यवाद बोल रहे हैं क्योंकि और हम लोग को इस जगह में आज देखे एक बात मालूम चला जो PWD का माटी में कोई दूसरा आदमी कोई ऊपर का गवर्नमेंट का नाम लेके 50 से लेके 200 रुपया मतलब ले रहा था कोई सब इलीगल था उसका नाम गवर्नमेंट को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग आदमी जो इलीगली जो हम लोग का मतलब लोकल आदमी से जो लोकल आदमी पहाड़ से हो या आप लोकल आदमी जो मतलब तामुल पान या आपका मीट मच्छी का दुकान लेके जो मेरा घर चला रहा था उन लोग से 50 से 200 रुपया इलीगली ले रहा था उन लोग को जल्दी से जल्दी जो मतलब इलीगली ले रहा था उन लोग को जल्दी से जल्दी जो हो सकता है वो मतलब सजा उन लोग को होना चाहिए Nakalyang kiseng bhalang ka jila ki bakanthop ya ka FKJGP bat KSU Bernihat Circle hane kasngi Henry Tarik kilapan pa ko jingbam shngai namar kitei ki bala dolut ya ki ing kisam ni kidukan kila banwat jaka ri tengan Syam Meghalaya khamtam namar ka ni ka jaka kadan hakapot ka Assam bat Meghalaya kini ki arseng kila shimru ya ki sien jam ban pet ngor bha halor ka ni ka jinglong jingman khnang ban la ban khanglat ya ka jingwan rong bean jong kini ki briu sha uput usam ka jila Nakalyang o Vice President ka FKJGP North Khas Hills District Bat Usamla Maitlan Tikalay General Secretary ka KSU Bernihat Circle kilakantu ru nadu ya ki borshnong ki samla ki patba nong shong shnong kinong ai wa yeng bakim day ban pedang lada kini ki briu ki thmu ban ri tengan hakish nong ki thau kila ongru kumbala pawla sngotu ba kiti ki briu ki de ki bamdan satya ya ki kot kisla bat ki de ki poiwir bat dai namar ka ne ka daw ka Sorkar Assam kala kendang ya ki dukan bat ki yeng kisam namar ka jingwan shong pe an bai dai bat kane ka issue ba bungsim na kalian ka FCB bat ka KSU kana ka sini ka dai ka bungsim abai dai bat ka jingwan ini ki illegal migrants ki ba sabe bat bisa kendang na kalian Assam ni bat kila ban poi bat ban syam segini kithan yang Bernihat Circle yang Bernihat area jungi sini dan kana liang jungi keseng FKCP ni kentu ke kirang ba snong ke seng samla snong ke nong som snong bat kumjuro ya kinong ai wa yin ba nakaliang jungi ke FKCP ngim kwa ba pipin pediang ye kitigi breu ki bawan syong illegal ba syong illegal na po Assam bagin one head rate bat sepo kadong bat kathan jungi dan nakaliang jungi ki FKCP ni kentu ban ngira karpat jur ini bat ngira ongro ini ba pindai ba umbit ban sya lane ban pediang
kumi kini kibre baca be na Assam bakin pediang bakin wansang bansa apa ngalian ban iburo ka jing maham nakalian ka sang FTSP kumjo ka nakalian ka jong ka KSU iburo ka jing maham ya ki kinam song snong ada ngilap ya kino ki snong ki ba penkheng habe dei berkene nado kane kesni dan nakalian jungi ka sang simpat bagi wei gelat kinti ko kam tenge tanggine hi kintian nakalian jungi ka FTSP ni rang donro i ba mai gan sa ai jing mudlam ban ya kren lang ban ya khai ya tai lang habe dei berkene ka mat ke ba ni nakalian seng ni rekam man le ie habe dei berkene ka tang bordar ni syam bisa nado nakana para ado hadini gilom nang kemai KSU Borneo Circle karentat kejingron lang jam ka FKGP Borneo Circle Iwan hagane ka ngok khaisngi ke pemerintah hanya office jong FKGP ban ya pensai ban ya persyak lang ya ka e ka ba kum ka sen kalasim ya kini linti hagane ka sngi ke pemerintah ba ya ka to jingpet bat ke jingkmi ya ka jingwan klep jong kini ke imigran ke bon song hagini kaput jong ka border Assam Meghalaya ka jongi namar ba ni hakane ka por ka pemerintah ka sokaka Assam kala persang ban banwa ya kita ki imigran ki basong bi an hapo kadok hapo ke area ka jongi te nakaliang ka jongi kum ka seng ni ketujur ya ki para samla ya ki para nong yalam seng bhalang bat kumjur ya ki ya ki rembak snong ki badan hakine ki bordan nadu khana para hadu khat ramer kadai ke area ka ba ka Bornihat tengah ke ni kerpat jur iki ba hagine ki por ki pemerintah namar kalong ka por ka ba ka sarkar Assam ka kendang iki ni ki breu ki ba wansong bian ni kerpat iki ba hin subha ban ya peklam ban ya tundrok lam ye kini ki jing ki ba hap hapo jong ni ka khan go jongi namar ba yo lese kini ki long ki ba penjat lane ki ban penpra ya kajak benreu ka berpat go jongi tena kaliang kajonga ko muskitri jong ka KSU Borneo Circle ngakan tujur ya ki para nong song snong bat kumjuru ki ba ai ki ingwai ki jong ki ba hinsobha ba nom pat ai wai hagini ki por ki namar ba kadang long kapor ka badan hakdeng ki jingma tengah karpat juru ya ki rembak snong ki badan hapo nadu nak na para hadu ha kat pramer bakin pet perman bakin nom Patsya yano ya ki trying ban aiwai ya ki yang jongki hamide bat kini kinong chong wai kiba ka sarkar Assam ka persang ban kendang gini ki por pemerintah te nakaliang ka jungi airu ka jingkit bok kiryang ba lada ka sarkar ri kande ban simkhia ya kum kini ki isu kiba ka sarkar nakawai ke jela ka simkhia ba ka sarkar Meghalaya ka jungiru kadai ban sim ya ke jingkit kli bat kadai ban pet perman hamtam habidei bat ke bordar hangne ka bengidan hasnda jong kaneka Bornihat ka jongi te ngakan tujur ya ki saisin kum ki nong yalam snong bat kum juru ya ki para samla kin para nong yalam seng halang bangin ya pet perman nangne sakmat datang kita kintin hin nakaliang ka jongi ka ki isturu tulis